turabashimiye kuba mudukurikira, muhawe ikaze. Murabona ko turi ku muhanda mugari, umuhanda munini rwose, wa wundi witwa Principal. Aha hantu tuje ni i Bumbogo nk'ibisanzwe, ariko mu gace keza, tugiye kubazaniramo ikibanza kirimo akantu. Ni ikibanza rwose kirimo akantu. Aho ngaho kuri iyo nzu, hafi kuri iyo nzu gitegura imbere yaho, niho tugiye kubazanira icyo kibanza. Murabona ko atari ahantu habi kandi ari hafi n'umuhanda. Icyo kibanza gihagaze $1,300,000. Ese ndamutse mbabwiye ko gihagaze $1,000,000 mwantwara iki? Mwandike muri comment icyo mwantwara. Ni ukuvuga ngo aha hantu nk'uko muri kubibona, ni ahantu heza kandi mu gace keza. Iki kibanza uramutse ukiguze $1,300,000 waba utoraguye. Mbaza ngo gifite kangahe? Gifite 40/16. Kirimo akantu kubatsemo umuntu ashobora guheraho akora ibindi bikorwa bitandukanye, kandi murabizi ibijyanye no kubaka, mbarabure mu bijyanye no kubaka muri aka karere ka Gasabo ni icyaha. Navuga ko ari nk'icyaha kubaka udafite ibyangombwa, utabiherewe uburenganzira, ni icyaha. Ariko hano ho harimo akantu ushobora kuza ugaheraho wubaka. Reka tukajyeho, ngira ngo muri kuhabona ni aha ngaha imbere y'iyi nzu. Hari inzira ihagera na moto. Reka tukajyeho murebe uko hameze. Ni ahantu hateretse, hameze neza, ni ahantu hafi n'isantere, hafi n'ibikorwa remezo nk'uko mubibona. Iyi nzu nayo mbibutsa ko iri ku isoko, mujya muyibona kuri YouTube, na n'ubu ntabwo iragenda. Ni ahantu, aha naho ni ahantu hafite icyangombwa cyihariye. Ni ahantu hateretsemo inzu, hahagaze $1,000,000. Hafite na pariseri n'igikoni. Reka tukibereke mbese. Videwo nubwo iri butubane ndende, dore ngaho, ariko siho twari tugamije kuza. Videwo yayo narayikoze, ni uko ndeba ari hafi yaho, niyo mpamvu mbiberetse. Reka twigire kuri icyo kibanza. Twahageze rero, dore ngaha twahageze. Murabona ko twahageze. Impamvu nababwiraga ko hafite 40, havuye aha ngaha ku nzira hagati. Murabona ko ari ahantu hanateretse, muri kuhabona neza rwose muri videwo. Ni ahantu hanateretse, hameze neza, ni hanini. Havuye aha ngaha hagatambika, kadutambike. Ni ahantu ha makeya, ha make cyane rwose bishoboka. Tuzajya tubazanira imari za make abiri. Dore ngaha ni hanini, ku muhanda twahaberetse. Dore ngaha hariya hafite umuriro, ni ahantu hari umuriro. Dore umuhanda nguriya, nguyu rwose haraguru gato. Ni ahantu heza kandi hanini, hafite umuriro. Amazi ari hafi yaho. Dore ngaha, dore ka kantu twababwiraga ngaka kariya. Mba mbarabuye utu tuntu, mba nzi impamvu nkubwiye ngo impamvu karimo agaciro kahaha. Ni ahantu hera kandi ni ahantu ushobora kugura ejo cyangwa ejo bundi ukaba wakunguka. Mwahabonye
reka mbereke n'ikindi cyiza cyaho, ikindi cyiza cyaho rwose ushobora guhita ufata icyemezo cyo kuza ugahita uhishyura. Videwo igiye kutubana ndende, dore ku mazi, dore ku mazi, babonye ikiyaga? Hari abantu bakunda viyu y'amazi, hari abantu bakunda ahantu hafite viyu y'ikiyaga, akayaga kazamuka hariya hepfo kaza kagusanga iyi ruguru, ahantu heza cyane. Ngwino tuhaguhere ku giciro nk'icy'umuneke. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.